Atu garante ahi labele mate lakang iha dele larang, tempo barak Ministério Obras Públicas se hakoi hotu fio eletricidade iha rai okos. Ministro Obras Públicas Samuel Marçal hatou informação na eba jornalista Sira. Foi em reunião Conselho Ministro e a Palácio Governo quarta-feira lorontolo fulan dezembro tinane. Governante ne reconhece durante ne ahi sempre mate lakang e a território nacional também tempo badak mob se hakoi hotu fio eletricidade iha rai okos, hodi garante eletricidade labele mate lakang. Nonia garante banhira fio eletricidade hakoi hotu iha rai okos, ahi se la mate lakang tang, liu iha tempo udang, além de ne hakoi fio iha rai okos para cidade labele hare sabraut. Rai okos ne sobre começa ne as correntes de luz. Ora tahu si ini yang patoi pranava ne asan pas termir di orang sampai yang kita cerita yang lain tahun kalau konosan baru para tu hari palsu tambah ini masih problema hemat ini problema semua tambah problema karena sana ahi laura semua tambah konflik kembali. Memang agora já está para eu postar mais a parte de que já era essa fica cidade no Moscou lá. Agora em Maré kata sebenarnya murang kalau mau be tahu di para eu postar jemaah para essa fica cidade para kita a menos orçamento para a manutenção. Hari ini kata barang okosnya dia kan seguro livre yang sudah estetika estrada haremos pasto digamos tambah seguro livre. Memang agora itu tambah itu problema do hay material, problema tambah ini força energia para estado. Satu memang sepele sampai ini tapi masyarakat kita di estado. Então, kita kasih hadiah ini kualitas. Memang ke governo di orang sampai ini kita começa aku ini yang pakai orang yang lain tanpa jadi cara produksi dan itu tambah tidak ini artinya cara tidak turun ini noin cara tidak turun kan temos hal masuk ke sound buat itu como masa backup anda mereka ahli ini garantia kata super sound orang itu otan fio ya rayo posne finaliza a garantia kata ada 100% mas 99 sebagian ahli selama memang kita presensi itu super sound parece que febrero março de finaliza so ya underground memang kita espera kata março de finaliza então kita boleh Ariana tidak fase primero ne care orçamento irá este. Minha parte fase primeiro ne mais ou menos 4 milhões de cerveja. Empresa ne ver implementa. Empresa chinesa ainda ne ver a experiência para uma vai de linha para isso aqui a nossa projeto piloto tenemos kita consegue hal dia kita memang kita harus tanpa ya parte Jadi sebenarnya instalação em Raio Copita garante kata kita nak hasil macam tambah ya agora ya para eu porque quase mundo está agora então manutenção depois aqui que a cidade dia
Lawannya ya secara itu destinasi ya itu barang pilihnya kualitas agoranya ahi dari rumah dakan hela maksudnya dia nih stabil itu saya lawannya. Portanto, mos se hari Fidel Tolo, liu ia dalam protokolo Sira, notinang oi mai esse hari tam Fidel Tolo. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hoto.